Mwaramutse neza nanone kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Mutarama TV. Twizere ko buri wese ameze neza, twizere ko buri wese yaramutse neza ndetse akomeje kugira ibihe byiza cyane. Turi mu gitondo cyo kwa kane, turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025. Ndabaramukije mwese kandi mbifurije kuramuka neza ndetse no kuramukana amahoro y'Imana, kandi mbifurije guhahamuka ronka. Hanyuma mwaramutse mute, mutubwire uko mwaramutse nuko by'umwihariko umerewe, natwe tumeze neza. Hanyuma munyemerere mbageze aya makuru azindutse, amakuru akomeje kugenda avugwa. Mbere ya byose reka nkwibutse rwose, nimba waradukurikiranaga ku Karabo TV, reka nkubwire ngo rwose nyura hano hanyuma utange ibitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, hanyuma tubashe kuzajya tubana mu makuru n'ibiganiro byacu. Ingabo z'u Burundi ndetse n'abawazarendo bakomeje gukora gashya, bakomeje no gukora amateka hano muri teritwari ya Warikare, nyuma y'uko baherutse gufata bamwe mu bayoboraga abandi cyane cyane bo ku ruhande rwa M cyangwa se muri uyu mutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Nk'uko bigaragara bakaza kubabika mu birindiro byabo. Amakuru atugera avuga yuko ubu noneho bongeye gufata abandi babiri mu bavuga rikijyana, aho bakomeje gushinzwa gukorana n'uyu mutwe. Ibi byose bikomeje gukorwa n'izi ngabo z'u Burundi ndetse n'abazarinde mu rwego rwo kugira ngo berekane yuko bashaka amahoro ndetse n'ituze nk'uko bigaragara. Ibi kandi bikomeje kuba mu gihe imirwano ubona yuko ikomeje kugenda itutumba ndetse ishaka no kongera gufata iyindi ntera, nubwo akomeje kugenda avugwa ibigendanye n'amasezerano, ku buryo abantu benshi bari biteze neza yuko aya amasezerano amaze iminsi avugwa ndetse anasinywa yagombaga kuzashyira iherezo ku bigendanye n'ibibazo bigendanye n'umutekano, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru kandi ndaza no kwitsa kuri raporo y'impuguke za ONU. Nk'uko bigaragara yongeye gushyira amajwi by'umwihariko akomeye cyane kuri uyu mutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko. Ariko kandi iyi raporo yongeye no kugaruka ku Rwanda. Niki irimo kuvuga? Ese irimo gutangaza iki? Byose muranyemera tubyitso ndetse tunabirebera hamwe. Ndabaramukije rwose abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abadukurikiye bari bwota amasi mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese reka mbifurize ibihe byiza, reka mbifurize kumererwa neza kandi mbifurize amahoro y'Imana cyane. Abari mu karere k'ibiyaga bigari nyine ngaba hano muri Afurika, mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi. Abadukurikiye kandi muri mu bihugu bya kure namwe mwese reka mbifurize ibihe byiza, mbifurize kumererwa neza. Abari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije gukomeza kumererwa neza cyane. Reka nongere nkwibutse, nimba ari ubwa mbere ugeze hano rwose ukanda handitse subscribe, ufungure no kunzogera, utanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda kuyagezwa ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemerera rero turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa. Ngira ngo twese twagarutse ku nkuru yakomeje kugenda ivugwa muri iyi minsi ishize, inkuru igendanye n'uburyo mu bice bigiye bitandukanye rwose hano muri Warikare hakomeje kugenda habera ibintu bikomeye cyane ndetse ibintu biteye ubwoba. Ni ingabo z'u Burundi zikomeje by'umwihariko kugaragaza ko ubutasi bwazo buri ku rwego rwo hejuru. Ingabo z'u Burundi za FDNB ndetse n'ingabo z'abawazarendo, aho bakomeje by'umwihariko kwatsa umuriro ndetse no kugerageza gucunga umutekano muri ibi bice byo muri teritwari ya Warikare. Nyuma y'uko rero baherutse gufata cyangwa se gutega mbushi abasirikare bagera muri babiri mu bayoboye abandi ku ruhande rwa M, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, bakaza kubabika mu birindiro byabo. Ubu noneho baje gufata abavuga rikijyana bagera muri babiri, nk'uko bivugwa bakaba bamaze gutabwa muri yombi n'aba FDNB ndetse n'abaza bashinzwe gukorana n'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Nk'uko bigaragara ibibazo by'umutekano biragenda bigora by'umwihariko ku baturage batuye mu turere tugenzurwa n'inyeshyamba za AFC, nk'uko bigaragara, ndetse n'abawazarendo n'ingabo z'abarundi muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange, cyane cyane muri teritwari ya Warikare. Abaturage bari ku mpande zombi by'umwihariko kuva aho uduce twose two muri grupuma ya Ikobo by'umwihariko twigaruriwe, ngo ntibazi uruhande bakwiriye kuyoboka, bakekwaho by'umwihariko gukorana n'uruhande rumwe cyangwa se urundi, nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi ikomeza kugenda bivuga ndetse nabitangaza.
Ni muri urwo rwego abantu bagera muri babiri by'umwihariko bavuga ari kijyana bo mu gace ka Iremya Mutobe Sebarishi ndetse na Witonze Sebijumbo batawe muri yombi by'umwihariko kuwa kabiri ushize ari ku itariki ya mbere Nyakanga n'abazarendo na FDNB by'umwihariko yo mu mutwe wa CMC umaze iminsi uhanganye ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za M zo muri uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ahantu hatandukanye babashinza kuba rero bafitanye isano no mu mutwe urwanya ubutegetsi bwa leta. Uyu mutwe rero ibi birego by'umwihariko bihakana by'umwihariko n'imiryango y'abataye muri yombi bivuye inyuma nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Abaturage by'umwihariko nta mahitamo bafite, babana n'umuntu wese by'umwihariko ugenzura ako karere, bashaka ko rero tujya hehe, amaherezo ni ayahe. Niba bashaka kumenya rero ko tutari kumwe n'inyeshyamba by'umwihariko bazaze kutubohoza nk'uko bigaragara. Ibi ni ibyatangajwe n'umwe mu bavuga Rikijyana wasabye impande zombi rero kuvanga abaturage kuvana abaturage rero by'umwihariko mu makimbirane yabo arimo rero intwaro kuko ari inzirakarengane. Yakomeje agira ati kubera ko turi mu gace rero kayobowe n'inyeshyamba, abazarendo badushinza gukorana n'inyeshyamba. Iyo tugiye mu gace kayobowe n'abazarendo nabo abo ku ruhande rw'uyu mutwe wa M nabo batwita abafatanyabikorwa ba wazarendo. Ntabwo rero n'undi tuzi icyo uko twakora cyangwa se icyo twatwitwararika, biragoye kubaho gutya nk'uko bigaragara. Aba bantu babiri kandi bafashwe by'umwihariko bakomeje gufungwa, abivuga ko rero abazarendo bari gusaba ingurane kugira ngo rero barekurwe. Mu minsi mike ishize kandi habaye ikindi gikorwa nacyo gitangaje cyaje gutuma abantu benshi bashidikanya ku bikorwa by'uyu mutwe wa M, aho rero bivuga ko bamwe mu basirikari babo bakuru bahirutse n'ubundi nabo kuba bafatwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibikomeje gutuma hakomeza kugenda hibazwa byinshi mu bigendanye n'ibishobora kuzasiga cyangwa se n'ibishobora kuzatuma impande zombi zikomeza kugenda by'umwihariko zihangana mu buryo bukomeye cyane. Amakuru atugeraho rero muri kano kanya akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara ishobora by'umwihariko kuba yazambya ibintu ndetse ishobora no kuba yakomeza gufata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Reka kandi ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa mw'abantu mwe, ndagaruka kuri raporo by'umwihariko ni raporo navuga ko ari nshya ya Loni yongeye kwibasira u Rwanda inarushinza gukoresha ndetse no kugenzura uyu mutwe wa M23 nk'uko bigaragara. Raporo bivuga ko ari yibanga yakozwe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye, iravuga ko u Rwanda rwayoboye kandi by'umwihariko rugenzura inyeshyamba za M23 mu gihe zateraga imbere by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, zigenda zigira ijambo mu bya politike ndetse zigera ku butaka bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko raporo byabonye igaragaza birambuye amahugurwa abahanga bavuga ko u Rwanda rwahaye abinjira mu gisirikare cya M23 n'ibikoresho bya gisirikare. Bavuga ko u Rwanda rwohereje cyane cyane system yo mu rwego rwo hejuru ishobora rero guhungabanya ibikoresho byo mu kirere kugira ngo inyeshyamba zihabwe umwitangirizwa ukomeye cyane mu ngabo za Kongo ziba zisumbirijwe nk'uko bigaragara. Abadiplomate bavuga ko kandi iyi raporo yashyikirijwe komite ishinzwe ibihano muri Kongo ndetse n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro za Gicurasi, kandi igomba by'umwihariko gutangazwa vuba cyane nk'uko bigaragara. M23 kandi yateye imbere mu burasirazuba bwa Kongo ifata imijyi ibiri minini cyane y'akarere Goma ndetse na Bukavu muri Mutarama ndetse na Gashyantare. Leta ya Kongo, umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bakomeza kuvuga yuko u Rwanda rwashyigikiye uyu mutwe by'umwihariko mu kuyohereza ingabo ndetse n'intwaro. U Rwanda ariko by'umwihariko ku ruhande rwarwo kuva kera rwahakanye gufasha uyu mutwe, kandi ruvuga yuko kandi icyo ingabo zarwo zikora ari ukurinda ibitero by'ingabo za Kongo zifatanyije n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Raporo y'izi mpuguke kandi z'umuryango w'abibumbye ariko inavuga ko inkunga y'u Rwanda kuri M23 itari imbere na mbere igamije guhangana n'iterabwoba riterwa na FDLR, ahubwo ko Kigali yibanze ku kwigarurira utu turere nk'uko biri muri iyi raporo. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye ndetse n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ntibahise rero basubiza icyifuzo cya Reuters cyo gutanga ibisobanuro kuri iyi raporo nk'uko bigaragara.
Ibi bikaba rero bije mu gihe ubuyobozi bwa Perezida wa Leta Zunze za Amerika bwana Donald Trump burimo kugerageza kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo azazana amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'ishoramari y'Iburengerazuba mu karere gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya tatarumu, zahabu, kobaliti, umuringa, aluminum, kobaliti ndetse n'andi mabuye agiye atandukanye y'agaciro akomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo. Kuwa gatanu ushize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na Kongo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro i Washington DC, bazahura na Perezida Donald Trump wababuriye ko rero ibihano bikaze cyane by'imari ndetse n'ubundi bwoko biteganyijwe by'umwihariko ku muntu uzarenga kuri aya masezerano. Ku ruhande rwayo Qatar nayo by'umwihariko irimo kugerageza kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo ku ruhande rw'uyu mutwe basanzwe bahanganye. Raporo y'umuryango w'abibumbye kandi iravuga ko u Rwanda rwakiriye nubwo hatavuzwe igihe abayobozi b'ihuriro ry'inyeshyamba zirimo M23 mu kigo cy'imyitozo cya Gabiro, ndetse banakoresha ibigo rero bya gisirikare bya Nasho ndetse na Gako mu guhugura abinjira mu gisirikare nk'uko bitangazwa. Iyi raporo rero bivugwa nubwo itari yashyirwa ahagaragara, bivugwa ko yaba yarabonywe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, akaba ari inkuru yamaze kugenda yandikwa mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye birimo n'Igihe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyakora byitezwe yuko mu gihe kidatinze ishobora kuba yazagaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amasezerano ya Washington DC ni intsinzi ku Rwanda. Nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington DC ari hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo ndetse n'umuhuza Amerika, by'umwihariko akomeje kutavugwaho rumwe cyane cyane muri Kongo Kinshasa. Ku Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nyuma y'isinywa yatangaje ko igikorwa cya mbere rero ni ugutangira gushyira mu bikorwa rero gahunda by'umwihariko yo gusenya umutwe wa FDLR, agakurikiraho gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Mu gihe mugenzi we wa Kongo Madame Therese Kayikwambawege nawe atangaza ati igice cya mbere ni ugukuraho ingabo ni ukuvuga ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, kandi igice cya kabiri ni ugusenya FDLR. Impungenge nyamukuru rero by'umwihariko ku bigendanye n'umutekano w'u Rwanda. Mu by'ukuri aya masezerano azasiga iki ku Rwanda? Ese bihagaze bite? Ibyifuzo by'u Rwanda amasezerano yabyitayeho. Urebye ibikubiye rero muri aya masezerano biragoye kutabona ko rero u Rwanda rusa nk'aho by'umwihariko rwabonye igice kinini cyane cy'amateka yarwo. Icyambere, amasezerano agaragaza neza ko FDLR igomba gusenywa. Ibi ntabwo rero by'umwihariko byashimangiwe gusa, ahubwo byashyizwe by'umwihariko ku mutima wa gahunda ihuriweho rero mu masezerano yo gukuraho uyu mutwe wa FDLR n'impungenge z'umutekano w'u Rwanda, bityo agakurwaho rero kandi ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwakomeje kugaragaza. Kuri Kigali rero by'umwihariko kwa FDLR hari ifatwa nk'iterabwoba, ni ikintu benshi by'umwihariko mu bihugu mu isi rero bagiye bitwaza ko u Rwanda ruya rero by'umwihariko urwitwazo nyamukuru rwo kwinjira muri Kongo. Ubu rero ayo masezerano atanga urwego ruhuriro rwo kugira ngo harandurwe burundu uyu mutwe wa FDLR, bikazaha ingwate y'umutekano by'umwihariko ku Rwanda nk'uko bigaragara. Icya kabiri, inyungu z'ubukungu zirimo rero gucunga umutungo kamere ndetse na parike mu rwego rw'akarere by'umwihariko nabwo byagiye bisabwa kuva kera n'u Rwanda. Aha rero twatanga ingero nka parike y'Ibirunga ndetse n'ikiyaga cya Kivu, aho u Rwanda rwagiye rero rusaba Kongo guhuza by'umwihariko mu kubyaza umusaruro uboneka by'umwihariko muri uwo mutungo kamere. Aya masezerano rero ateganya ko hashyirwaho urwego rwo guhuza ubukungu mu karere rugamije kwagura ubucuruzi, ishoramari ndetse cyane cyane no gushyiraho gukorera by'umwihariko mu mucyo mu nzego z'ibanze zitanga amabuye y'agaciro, kuvuga mu buryo rero bweruye imicungire ya parike y'igihugu, guteza imbere ingufu z'amashanyarazi, imicungire y'umutungo mu kiyaga cya Kivu n'ibirombe by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu mucyo, kugeza ku ndunduro biha u Rwanda amahirwe adasanzwe yo kugira ijambo by'umwihariko bamwe babisesengura nk'uburyo rero bwo kugenzura bwemewe amasezerano mpuzamahanga yo ku rwego rw'amateka. Iyi isi yose rero by'umwihariko ikurikiranira iki kibazo cyo mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko itegereje umunsi udasanzwe uzahuza ba perezida w'u Rwanda ndetse na Kongo i Washington DC muri uku kwezi kwa Kanama mu
muhango ushimangira aya masezerano ya Washington DC. Perezida Trump yise ko ari amateka agomba guhagarika amakimbirane amaze imyaka igera muri 30. Benshi rero bakomeje kuvuga yuko mu gihe Trump yaba bigezaho rwose ari umwe mu bahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma ubibona gute wowe, ubyumva gute? Ushaka kudusangiza mu mwanya w'ibitekerezo cyangwa se muri commentaire cyangwa se mu mwanya w'ibyumviro byawe ukatubwira uko ubyumva. Ngaho nguko rero mbifurije amagaramba nzima, mbifurije guhaha mukaronka amafu n'amafaranga n'amafufu yafubike, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ariko kandi nkubwira ngo niba utameze neza bitewe n'impamvu zitandukanye reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, uyu mwanya nitumeze neza ejo birahinduka bikamera neza.